Kwa mgajong jaloche tuke mag pinja Afrika motisini Africa Boxing Union Daniel Wanyonyi na orodho japiny Tanzania Karim Tukazi Madonga tuke mag adhong manobagi alap Masarid Center Expo otieno mapiny orugo kawuono. Daniel Wanyonyi nong'ao hituge round marang'wen kendo orodho Mtukazi molwar piny. Madonga norese gi olang' bang' Wanyonyi thung'e gi adhong round mar 6 round mar 10 adhong noromo Madonga tugono manobedo mar 2 e kind jotugo gi kakoro tielo mokwongo nobagi tarika 14 dwe mar 1 higani. Wanyonyi noyudo loch mano bang' jong'ad tugo kara judges George Athumani, Wycliffe Marende gi Leonard Wangami points 180, 180 kaluore. Raundi ine tatu. So nakuanga na woga kwenda round mingi, lakini nimeona nimerando mingi. Hiyo naonesha kwamba Wanyonyi niko kwa peak na hiyo niko ready kwa game yoyote. Kama unaweza enda round mingi, unaweza enda round kidogo, unamuonesha uko ready na hiyo ndio kwa champion. Mimi hamna alipokosea. Naona mchezo ndio ulivyo. Mkimaliza kuna matokeo matatu. Kuna suluhu, kuna kushinda au kushindwa. Kwa hiyo mimi nimekubaliana na matokeo yaliyotokea leo. Nimefurahi sana kwa hiyo.